بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا علما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا يا أرحم الراحمين. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة قبابدو كيست إن شاء الله تعالى واي زكاة الفطر أقسم أمال سنين بودتي أحكام عيدادكو إن شاء الله تعالى الراها سوفده يا رب ينجل. عيد الفطر زكاة الفطر جتشوكية. زكاة الفطر زكاة واجبات رب سبحانه وتعالى درقامة أمة إسلام الرتي قده واختباتين رمضان طمرمته وتباتين رمضان قوتمته. رب سبحانه وتعالى أمة إسلام الرتي واجب قده. حديث لما سدي حديث ندراه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأنجد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. رسول ربي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم درقما قده واجب قده زكاة الفطر طهرة للصائم. قل لفتو حالتاتين نما قرتي سومنا قبو من اللغو والرفث تبا في وان اقرتي متدوري جماعي سنرى اقرتي يوكان دلي اني سين حقا ان رمضان كيس جرو سن اسرى قل لفتيج. وطعمة للمساكين امتا اقرتي مساكين واهن قمن اللي دنديتي ورا هنقمن اللي ورا سنيف اللي اغرتي نفقا نياتا اسانفتاتي جد. حديث نسون حديث صحيحة أبي داود في غير ستوديس، يعني تكفى رسول ربي حديثة كان كيستي والنسان نوفيمن تكا سببا زكاة الفطر كان ربي نورة دركما قديف. سببان تكفى طهرة للصائم نما صومنا كابو كصومنا إسا كيستي أغرتي wanni sooma isaasan irdhisa, wanni sooma isaasan agartee madeessa, wanni sooma isaasan diqqoo irraa agartee balleessa isa keessatti argamte sooma san isaaf qulqulleefti jechu. Kalammaffaa ka rabbiin agartee sababaa saniif zakaatul fitrii dirqama nurratti godheefi ummata miskiina dandeettii hin qabne faqiira islaamaa guyyaa san agartee akka isaan waan gayu isaaniif kennan nyaataa fi nafaqaa waan akka isaaniif kennan akka guyyaa san kadhaa fi agartee beelarraa isaan duroomsan saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuu godhe jechuudha. Lammaffaa hadiisni lammaffaa zakaatul fitri rasuulli alayhi salaatu wasalaam waan jedhu amara rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam hadiis ibn Umar amara rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulli rabbi agartee in ammare ummata islaamaa بصدقة الفطر. زكاة الفطر دا رسول ربي أمريج عن الصغير والكبير أكباسا نما دقا إجولي دقورة أكاسم أما اللي نما قدارة والحر والعبد قبر تشافي أغرتي بلسرة أكباسا أمر رسول ربي ممن تمونون والرئيس أغرتي نفايت أن الراكته. زكاة الفطرين ورا أغرتي منا كان كيتي تجراتو حتى نما برا أمتا برا هاته nama nafaqaan isaa sirratti dirqamaa hunda irraa baasuun sirratti dirqamaa jechuudha. Nama islaamaa tokko akka irraa baasu nama ganda isaatti jiraatu ijoollee agartee mana isaatti jiraatu ta'in hin dhalin hatta san irraa baasuun isarratti dirqamaa jechuudha. Kanaafuu ikhwaani yeroon baasan waan jedhan zakaatul fitriin kuni waan qabdu waqtal wujub fi waqtal jawaaz akkasuma ammallee waqtul afdaliyya. وقتين زكاة الفطر باسون درقما تاتو قويا إيدا باتين شوال وقت على الترى أدون ديتي قويا سومانا الراماجيسا أدون ويتديتي باتين قويا صدوما يوكان غرتيو قوتامي يوكان قويا دقدامي ساقالي وقت قوتامي باتين دالتي وقت سنرى درقما تاتي وقت الوجوب جران وقت سنرى حاجة صلاة إيدا صلاة يرو حاجة سنتي باسوتي
agartee dirqama. Waqtul wujuubii jedhan. Akkas jechuun akkam guyyaa iidaa san halkan waytaa agartee aduun dhiite waqta san irraa dirqamummaan zakaatul fitriidhaa eegalamti. Haga salaata waqta salaataa gaayanitti waqtul wujuub jedhan. Waqtiin afdaliyaan irra caalaan waqtiin baasan ka fadlii isiin qabdu gaafa ganama subii salaata subii eega salaatan haga salaata iidaa hin salaatin jidduu sanitti baasutti irra caala. Waqtul afdaliyya zakaatul fitrii waqta wujuubaa san halkan illee baasuu dandeettaa ganama illee baasuu dandeettaa haga iidaa gaayanitti. Laakiin waqtiin fadlii isii qabdu isin fadlii qabdu ka isin irra caalaadhaa waqta salaata subii salaatanii haga salaata iidaa hin salaatin hin duratti jidduu tanatti baasuun dirqamaa jechuudha. Waqtul jawaaz. Waqtul jawaaz jechuun maali? Waqta agartee baasuun dandayamu. Waqtiin baasuun dandayamu zakaatul fitrii guyyaa 28, 29, 30 ganama aga guyyaa iidaa sanitti baasuun hin dandayamaa jechuudha. Yani qabla al-ciidi biyoomayni baasuun qabla al-ciid biyoomayn guyyaa laman duratti baasuun agartee jawaaza hin dandayama. Kanaafuu zakaatul fitrii itti haa jabaannu haa baafnu. Wanni baasan maali? Sinfiin baasan. Sinfiin baasan midhaan agartee quutul balad. Quutul balad. Biyya sanitti agartee nyaata nyaatamu. Hadiisni ka dubbate Rasuula Rabbi irraa alayhi salaatu wasalaam ka dubbate waa haga jahaa lakkaaye. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Wanni inni lakkaaye maali? Takka timira. Lama zabiiba. Sadi qamadii. Afur garbu. Tayyib shan aanan agartee itittu. Aanan itittu aqit jedhan. Kana agartee Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam lakkaayee jechuudha. Kana baasuun akka biyya keenyatti amma fakkeenyaaf kana keessa kaseenu kaa maaltu jira? Ruuza jira. Allahu musta'aan kanatti ka'idaan ruuza qamadii dubbanne garbuu dubbanne akkasuma boqqoolloo tayyib boqqoolloo taa agartee biyya kanatti ugaallii jedhan kana isii baasuu na'am kana barbaachisaa jechuudha. Nyaata agartee quutul balad gaalibu quutul baladii baasan biyya sanitti nyaata agartee irra hedduu ummanni fayyadamu nyaata santu baafamaa jechuudha. Irra fokkataa nyaataan barbaadin kaatilleen hin nyaanne tayyib kaatin yuu hin nyaanne yani amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biikhraaj at-tamr timira akka baasan akkasuma ammallee zabiiba akka baasan agartee xacaama jechuun qamadii burrii akka baasan daqiiqa akka baasan kana amaree jechuu Rasulullah alayhi salatu wassalaam. Zakaatul fitrii kana sababaan baasaniif kabiraa ka culumaa'iin himtu waan jedhan salaata yoo salaanni kan kee dogongorame maalin guutan? Sujuudu sahwiin guutan. Sujuudu sahwiidhaan salaata kan kee agartee guuttee qindeessitaa jechuudha. Akkasuma salaat sooma kan kee yoo waa kadha qaban taate wanni sooma kan keessaniin agartee qindeessanii qajeelchan zakaatul fitriidha jechuudha. Namni tokko yoo dandeettii qabaate inni hin baasin maal ta'a? Aathim hin dilaawa. Tayyib hin dilaawu namni sun Rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu isaa hin baasin yoo salaata ciidaa salaate ala xul namni sun dilaawe in dhiisamoo maal godha duba eegasii baasa jechuudha. Ma'a tawbaa waliin. Tayyib maaliif wanni kun haqa namaati. Yeroon isaa dabarte Rabbumaaf tawbaa godhee dhiisaan hin jirtu. Rabbumaaf tawbaa godhee dhiisaan hin jirtu. Maaliif Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam yoo agartee salaata dura baaftan zakaa agartee sadaqaa maqbuula. Yoo sadaqaa dura baaftan sadaqaa maqbuulaati jedhe Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Kanaafuu ikhwaani baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran daddafnee wayta aduun dhiiterraa eegallee yookaan guyyaa lama guyyaa sadii hin duratti baasoo qabnaa zakaatul fitrii itti jajjabaannee akkan irraanfanne akka irraan shaagalamne salaataan duratti baasoo qabnaa jechuudha. Salaataan booda yoo taate hoo na'am dilaawaa namni sunin laakiin baasuun isarratti dirqama. Qiimaa baasuun hin dandayama jechuun bakka midhaan jenne dubbanne san mallaqa
باسون دنديما باسون دنديو يعني عند العلماء المسلمين أكثر أهل العلم وانجلا قيمة باسون دنديو ملك باسون دنديمو بري باسون دنديمو طيب مالف إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام ميدان همي ميدان رسول ربي همي سن طعام همي طعام إرجمان ربي همي سن باسون تدير كما ماله جيرجيراني وان برا باسون إن دنديمو جراني سن أغرتي إن علمائي كيسا أبو حنيفة رحمه الله تعالى مذهب نساء قيمة أنباسون هندن ديما جرين وأما أهل الحديث فقهاء أكا شافعيادا أكا إمام أحمد علمائي نغرتي إرهدون إساني قيمة دان ملك أنباسون هندن ديمو جراني كان مرتساني يجو كانافو زكاة الفطر مي حقا ستي برا هادبر زكاة الفطر حقا ستي برا دبرا جيجو اتججباني نما مانا كينا تجراتو ilmaan keenna diqqaaf guddaa raaha baafnu. Tayyib ilmaan garaa keessa jirtu irraa baasuun hin taha waajibaam irratti. Yaani ilmoon yoo isin haga aduun ramadaanaa hin dhi'iniin duratti daqiiqaa takka dhalatte. Guyyaa irraa boodaa ka ramadaanaa san daqiiqaa takkaan booda daqiiqaa takkaan duratti yoo ka dhalattu taate zakaatul fitriin irratti dirqama baasuun irraa. طيب نمني باتي رمضانا صوماني توكو يو إني أدون لأورا دقيقان تكهفت دو إلي إسرتي دير كمامتي مالف جنان وقت إسين واجبة تاتسان بقابين جيرو أكاسما وانجدان نمني توكو يو إني دالاتي إيغا أدون بيتين بودا تقويا إيداسان رمضانا دقام نيشو دقيقة تكالي رمضانا دقابو داف دقيقة تكت رمضان إسا دورات لومته أجي دوان على تيني راباسون دير كمامت راباسون دير كمامت تجران طيب ورد دير كما كم الراباسون نمن دير كما نما رمضان أكابي أكاسو مأمالي نما أكابي باتي إيدا سن دقيقة تكالي هاتاتو إجا لبسو تكالي هاتاتو نما أكابي سن الراباساني جتشورا ilmaan garaa keessa jirtu abbaan yoo agartee sunnaaf agartee tola ooluudhaaf yoo baafatee khayri wa baraka laakiin isarratti dirqamaa miti jedhan isarratti dirqama waa'ee zakaatul fitriidha gabaabinatti hagasitti bira haa dabru ciida ciidni xukmin isii maal ciidul fitrii fi ciidul adxaan na'am culumaa'iin waan jedhan qawlii sadii qaban jecha sadii gariin waan jedhan sunnaa mu'akkada gariin waan jedhan fardu kifaaya gariin waan jedhan fardu cayni irra hedduun warra hadiisaa waan jedhan fardu cayniidha طيب يعني يو سنة جدًا يو فرض كفاية جدًا يو فرض عيني جدًا وان أشكي سبب بحات تجرى كنافو قبابنتي عيدني واجبة أمة إسلام الرت إيساف أنني واجبة بكير رافو أنني إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام تكادي سيهم بيكو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا جرو إسا إرتو رجتشو كنافو لقد كان في رسول الله أسوة حسنة أكسم رسول ربي بودان صحابة لين تكا إساني عيد إسانين بيكا وياتوكو نمي توكو كصحابة عيد صلاة عيد إيسون إن دقا يمنيشو كنافو صلاة عيد عيد الفطر في عيد الأضحى فرض عين على كل مسلم سن حكمي إسيت مالتو برباتشيسا guyaan guyyaa gammachuuti guyyaa agartee rabbiif galata galchan guyyaa agartee ummanni islaamaa bakka jiruun gammadu jechu guyyaa san takka sunan agartee guyyaa san barbaachisu halkan iidaa wayta baatiin dhalattirraa eegalanii haga yeroon salaataa gayu takbiirtaa fuudhan takbiirtaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jedhanii takbiirtaa fuudhanii jechu شعائر ربي ملبسا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب غرتي قدنا إسلاما بريدوما إسلاما سنة غرتي ملبسا تكبيرتا لما فا تكبيرتان تنين مطلقة في مقيدة قبدي مطلقة جتون يعني تكبيرتا هل كان قوتو هغا أيدا صلاة تمتوتي كراوي تديما وقت غرتي مناجيران
godhan. طيب guyyaa sana agartee takbirtaa ol fuudhanii shacaa'ira islaamaa san mul'isanii barbaachisaa wala obboleeyyan. Kanatti aansee hoo guyyaa san namni dandeettii qabu wayaa bareedduu hidhachuu qaba. Wayaa bareedduu hidhatuu qabaa jechuudha. Akkasuma axaraa fi waan adda addaa waan urgaa dhiirti dibachuu qabdi jechuudha. Wayita iidaaf deeman karaa bahan karaa deeman sanirraa karaa biraatiin galuun barbaachisaadha jechuudha. Abbootiin manaa ilmaanii fi dubartii guyyaa sana agartee gammachiisuu qaban. Taayib nama miskiinaa fi warra agartee beelawaa toohachuu qaban. Taayib quba qabaatuu qaban. Itti sadaqatuu qaban. Na'am kanaafuu guyyaan sun guyyaa guddaadha. Guyyaa saniif haa qophoofnu inshaallahu ta'ala. Gabaabsee aksumatti irratti gabaabadha. Barakallahu fiikum. Wajazaakumullahu khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.